Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Danas ćemo vidjeti kako to da pravilno odlemimo i zalemimo razne komponente uz pomoć lemilice, vrućeg zraka i BGA mašini. Tako da, hajde da počnemo. Potrebni alat koji ćemo koristiti u ovom videu su par pinceta, fluks, sječice, bakrena pletenica, kalaj, 99% alkohol, štapić za čišćenje, vrući zrak, naočale za povećavanje i obična lemilica. Znači, dva načina skidanja ćemo pokazati. Jednog čipa na matičnoj ploči. Znači, konkretno BIOS kola na matičnoj ploči. Znači, kako ga odlemiti? Na dva načina. Pomoću vrućeg zraka i pomoću lemilice. Kada se bacimo na ploču. Znači, stavili smo malo fluksa oko nogica od čipa i sada uzeli smo naše pincete i ispod čipa malo sa pincetama pomiramo taj čip, malo ga podižemo dok sa gornje strane sa lemilicom koju smo stavili na 380 stepeni malo pritišćemo da bi taj lem spao, da bi mogli podići jedan dio tog čipa. Sad kad smo podigli ovaj jedan dio čipa, možemo staviti tu pincete i isto tako sa druge strane uzeti našu lemilicu, a sa iste strane da držimo naše pincete i tako opet malo povlačiti taj čip, ne prejako nego polako da bi ga izvadili. Sada ćemo uzeti naš kalaj i malo postaviti na te dijelove kalaja gdje su bile nogice da bi sklonili oksi sa starog kalaja. I onda ćemo očistiti taj kalaj sa bakrenom pletenicom. Očistit ćemo znači naš fluks sa alkoholom i onda ćemo opet zalemiti naša mjesta na koje dolaze nogice. I onda ćemo opet staviti malo fluksa. Sad nakon tog fluksa možemo uzeti naš čip i polako ga staviti sa pincetama na mjesto gdje treba i pratiti tačku kako orijentirati taj čip i polako nogicu po nogicu i prvo jednu nogu pa onda polako sve nogice da bi to sve fino leglo. Isto tako kasnije uzmemo alkohol i očistimo ovaj fluks sa ploče. I to bi bilo to za našu lemilicu. Sada možemo prijeći na vrući zrak. Znači šta radimo sa vrućim zrakom? Isto stavimo na 380 stepeni i podesimo mu njegovu brzinu ventilatora, koliko će da puši i polako, ali oprezno moramo paziti i komponente oko našeg čipa. Iako ima neka plastika oko njega, u našem slučaju sada nema plastika, tako da možemo sa i gornje strane da ga grijemo. Znači polako okrećemo okolo njega i sve približavamo bliže njemu, ali još uvijek okrećemo, znači nećemo staviti na jedno mjesto zato što možemo da uništimo čip ili komponente oko njega. I onda polako uzmamo naše pincete i polako podižemo naš čip i to je to od odlimivanja sa našim vrućim zrakom. Isto tako sad možemo uraditi sa našim vrućim zrakom, samo možemo uzeti našu lemilicu i skloniti taj stari lem. I onda nakon toga možemo uzeti naš vrući zrak i staviti naš čip na ploču i polako isto kako smo odlimljavali okolo njega sa vrućim zrakom i paziti na komponente okolo njega. I onda možemo kasnije malo provjeriti kada završimo to da li se fino
i kada lemimo možemo da provjerimo sa našim pincetom, malo da ga udarimo, kao da ga pipnemo, da on fino legne. I nakon što smo zalemili, možemo isto malo da provjerimo nogice ili malo da pokušamo da gurnemo taj čip, da vidimo jel fino lego, da li se zalimio na sve nogice. Sada ćemo vidjeti kako skinuti grafički čip proizvođača AMD uz pomoć BGA mašine IR6000. Znači on ima ovaj čip ovdje, ovo crveno ljepilo koje se mora znači skinuti da bi se skinuo čip. Ovo crveno ljepilo ćemo skinuti tako što ćemo ugrijati čip na nekih 100-120 stepeni i onda ovo ljepilo popusti i čačkalicom, znači ovo svući čačkalicom iz razloga što ona neće oštetiti ploču. Ovim metalnim kad bi strugali, postoji velika vjerojatnoća da bi oštetili dole ove mini vodove. Zato ćemo to čačkalicom odraditi. Prije toga ćemo podesiti znači ovaj termomjerač, mini mikro termomjerač koji je jako dobar za ove stvari, ali pokazuje tačnu temperaturu. I onda ćemo startati znači mašinu. Već je podešen program za ovu vrstu čipa, tako da se prvo grije donji grijač, što se može vidjeti na mašini. Znači donji grijač ide do 300 stepeni, znači na grijaču, gore na ploči, ona dostigne negdje temperaturu oko 180, 150, otprilike 150 do 180, zavisi od debljine ploče. S gornje strane se onda pali gornji grijač koji diže temperaturu do 220 do 225 stepeni da bi se mogao skinuti ovaj čip koji se odlomio otprilike na neki 218 stepeni obzirom da je bezolovni kalaj pita. Pratimo znači sad ovo 40 je temperatura znači koja nam je na gornjem grijaču trenutno. A ovo zeleno 31 stepen, to je temperatura na gornjoj strani ploče koja postupno raste, a temperatura s donjeg grijača znači ide lagano prema 300 stepeni. I kad ovdje na ovo zelenu temperaturu pokaže 100 stepeni, tako ćemo probati skidati ovo zeleno, crveno ljepilo. Možda morat, da vidimo samo što se dešava, kako ide ovo crveno ljepilo. Aha, kako ide. Opa, to je to. Tako. I ova strana. Znači kad smo skinuli ljepilo, sad možemo staviti ovaj fluks. Gornji grijač još nije počeo grijati, tako da nam nije bitno. On ne mora još biti nad čipom. Znači temperatura lagano raste na ploči. Gornji grijač je sad počeo raditi, pa bi ga trebali spustiti. Znači tako. Malo je previše možda spustati. Znači temperatura raste.
Čekam da temperatura ne raste do nekih 220 stepeni. Da bi čip trebao malo da popusti. Znači sad je ta završna kritična faza od 210 do 225 stepeni. Kad čip treba da počne plivat na lem, znači da se otopi lem, to ćemo vidjeti ovako pokušavajući ga pomaći. Znači to ti je to. VGA. Čip skinut sa kući. Šta dalje radimo? To je VGA čip. Znači prvu stvar koju radimo jeste da nanesemo kalaj. Novina. Nakon toga ćemo uzeti i očistiti. Stvari možemo staviti ponovo u fluksa. I uzeti vakrenu stepenicu, svući ovaj. Znači svući višak kalaj sa, to ćemo odraditi, znači ovdje ne treba previše pritiskati, zato što postoji vjerojatnoća da ogulimo i lak, a čak i ako nije dovoljno ugrijano da povučemo, znači kontakt od ozdo sa ploče, što ne bi valjalo. Onda ćemo uzeti ovako i dobro očistiti da ne ostane oksida. I sad bi ovo bilo spremno, znači za postavljanje novog VGA čipa. A ako bi kuglali, znači ovaj stari čip, prva stvar koju bi radili sa njega je isto kao i što smo malo priradili. I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali u njemu i da ste naučili neke nove stvari. I ostavite like i subscribe na naš kanal i vidimo se u sljedećem videu.